Dilini bilmediğin zaman senin yaşaman bile anlamsız yani. Kürtsen Kürtçe konuşacaksın. Yani özgürce konuşacaksın. Kimseden çekinmeyeceksin. Dilini, kültürünü bileceksin. Ser dövbabe. Dövbabe tavakta işler becet işte belmi işte sereke var beci var evde onu. İlk zaman ser dövbabe ya bir de jil ser mektebi metünen, tişki metünen ha. Em be mektebin, em be kültürün, tişki jimertüne ya. Tişki dövbabe mecmer go ne go ki tişki metüne. Evet mümkün süreç. Teşekkür. Yani dil olmadan bir toplum var olamaz. Yani dil kişinin kendi ifade edebileceği en iyi bir yapısıdır. Dilin gelişebilmesi için halkın mesela kurslarımızın açılması gerekir. Ve halkın bunlara önem verilmesi gerekir. Kendi mesela Kürt dilini konuşması gerekir. Hani bunlar için bir çaba gösterilmesi gerekir. Dövbabe okurmaz nere zaroki olan Türkiye peyzaj kurmacı nizam değil. La valla ayıp bir mer asla konudan asli mer çöpücülü. Dil bence halkın kültürüdür. Dil olmadan iletişim aracı olmaz zaten. Devletin dilimize hani daha önem vermesi gerekir. Halkımızın da dilimizi geliştirmek için biraz çaba harcaması gerekir. Hani hep isyan olmaması lazım. Biraz olumlu tavırlar izlemesi lazım. Dilini geliştirmesi lazım bence. Ana zaman bütün dünyaya zaman serbest ma fermanj meratiye. He? Le İtalya diri, le Almanya diri, Çekoslovakya diri, le Britanya diri. Yani bütün rengara zamanı var, ırkı var, evki var serbest fermanj meratiye. Yani emcid xwazim ka milletê jiyanê dinyayê çi hese em jî wek wan bijîn aha babû kalê me jî li vir mirine û van bedena jî arakî tevekî van dera qehwe bûn bîraxane bûn ciyê însanê qiriq bûn no ya vê belediya hatiye tiştê xweş tê kiriye mesela van binê vê bedenê rûniştine ev şêst yani 45 salı meyem liverin. Vakta payton dağıtın, turist dağıtın, vede derbas dün. Her turisteki rehberi van, ek zamanı van fahmt kir. Van rabu. Van insana tercümanı van ebu. İcayeme bir zamanı kadar dayeme o dayıkame dayeme. Yani bir zamanı herkes gene saygılı be. Bütün rengara saygıya bir de ki insan daha peş kere. daha çare mevkide, bravi koyni katlu kutuleci bisakne. Yani hatta kude bazo. Hem ne kere berine mevkapin üslub medageş ki üslub mezanekin. Yani hem de gazı bravi koyni bisakne. Ne diye van bugün ne diye me bugün. Van genca günne ne. Bir valati tera metebaye. Ya çıkarcı nailin bir hesabıcı kına deme evde Xudaya xwe zübîci bêjin. Spas kıvara, kıvat bejvara. Az wiha düşünmüştüm. Yani tahmini gu az dikim. Av zaman ji kesî re îcad nebûye. Ji tamamê milletê Kurd re ya. Zimanekî qutsala bêçilo mesela dibe Arab serê Arab jêtkî dibe ez Arabim lo. Jere xwe dört kevî. Em jî Kurdin. Zimanê me zimanekî qutsala, zimanekî şêrîn e. û bi her kêrî û maniyê xwe bijî bi ser vî zimanî nayê nexwarê. Welem yek fer ji me bimînî dahî em ser vî zimanî nayê nexwarê. Mesela Erdogan ev 30 salî siyaseteke bi qirêj vî milletê Kurd re dimerşînin. Nîvê vî milletî mesela qismek ji wan dibêne Müslümanin feqet Müslümantiya xwe nizanin. Erdogan destkevî dibe ez haloma vê qas zulm û zoriyê dikî me hev qas hobîtî dibî. Em jî xwe em jî kedin nava toplumê dinyayê em jî bûne însan me însaniyeta xwe fehm kir. Îro zoravan çi? Eger got mêr bin bêçilo dibe tek dîl, tek bayrak, tek ırk. Evana ji wan re xeyal tê. Bêçilo Beşer Asad gotê got Osmanlî ji te re xeyala ev jî ji wan re xeyal tê. Yani vêne bere baş bizanin got ev millet şiar bûya. İnşallah wê bi ser kevî û bi serketin jî heqê me ye. Em heqê kesî naxwin. Zimanê wan ji wan re bimerek bî. Em ê jî bi zimanê wan xeber bidin. Çünkü her insanekî bi zimanekî zanibî insanek tê xuya kirin. Her zimanek insanek e. Ew hovin. Ji Kurdîtiyê nefret dikin.
اوی زمانه که یعنی تینه نام ام دی کلمه شهره خبر دادن دبین ولا بس سقف ما کرنا و چری ما کرنا إلا وبعلمه ما تحقق هويتي اشترت به أب هزار صالي أب إنسان اللي بيدري إيجاد بنا أب زمان إيجاد بيا تمام الدنيا يزانا إجا أب إنسانين ما يقول بيه قال برد بأردوغان حسية أونور الشرف القصرنا نر يعني أب دوغال حقيبنا بلكي نجي بيجي بوان رهبي وين نسر أردوغان بغيت نسر هبونا خو بغيت سر زماني خو بغيت جبو زمان پیش بکوی جمارا گرکا ام مکتبه دا özel mektebe bindema gerek zarukema özel bine خوندن hiç dinav zamanı Kürdi de işte ki Türkiye'de ne خوندن zarukama küçükaya xo hatta ne bilgi maznaya ma gerek farklı düşünmüş misal zamanı xo jiboni go pek binin o kavramış ki mesela az veya az şkor hala bejim necai Kürdekim zarukama Türkiye haber çimar şi mektebe Türkiye ev jere qadaqaya مجبوره يقولوا هري جرى كجمرة مكتب زماني مرة أزل أموان يعني نبنا ذهب دي بابن جرى كفرق لي جمرة تشتكي بي بسر ملي جلا اشترى بيجو بسر ملي جرى وبسر ملي بيشكشي جرى جلا يسرقاتيج دبيجا دبيجي دبي أب تجمرة شرطة يعني شخصا بيجن برم بيجن وقتی گو همش بیش بسیار نبر پرسیار بن آوانه هویتیا خو و آواخو سر ما دوام کن ام مجبورن به هر کی رومانیه خو چه شکلی با ام مجبورن جرا برسن زمان انسان گوارن روی دنیای او انسان گو خبر نه زمان وانه زمان انسانت نه به انسان özgürlük diye bir şey nizane insan zamanı خو ana dili خو ancak özgür bebe mesela zamanı خو nizami ro am çem mektebi ana dili metne am Türkiye baş fam nakin örneğin kemin sınav mınav ve Türkçe me par zayıf ber çiye bergu am 24 saat bi kurmancı haber din tene mektebi Türkiye haber den dal ne vaqtin zamanı goyanzi am tqadinin jberi away zaman par önemli her zaman marif vaqti haba marif özgürlük yani dibine wala bu krediti yani ab özgürlüğe ki daqsani zamanı me serbest kranaj mara par xoş bu yani tabi özgür buna bila tabi me ya der nekatına serçi ya kavga او çene buna yani zamanı marva her zaman ki de bir insan kiye vaqti her zamanı marva vara girtini yani her tişbuniya serbestiya marv da qada استخيرتنا أول بخيرنا تلفزيونها كنت بيتكم وستي زمان هر إنسان كي زمان خوي هاي يعني مثلا بيقول تاكي عرب وزمان خوي هاي فارس وزمان خوي هاي إنجليزي زمان خوي هاي بوچی ما کرد زمان خونا بید يعني خود تعالی میدون کرد تبیتم کردی باخوین بوچی ترید ترکی آخوید عربی آخوید لازمت زمان کردی همین عادی يعني چهاتو ترکی باخوی واسه کردی جی باخوین يعني چه فرق نبیتن والله تنگو و تبینو تنگو فاوت چه اولیش بچیکی دست بکن بچیک و حتی مازن بید يعني ام اویدو کردی بو بیجین چه وقت میرو بچیکی مازن کردن اوسا میرو کردی بو باخوید هر چیزی که میرو داخوزا کردی نجیب کرد الله سرملی کردیه زمان دیکو بابا اولی دیکو باب توی پرورده کم زمان کردی نگرینگی زمان زمانی ما کرده نوگل دا رومت کیه ناموس شرفه گره همو کس رو بیه که زمان خواه گره خوی در کردن گره حتی کاربن نوا جواکی دا لکرونی کرگورا بگی گره زمان خواه او بکن گره خبر بدن هارا کوزی یکاوا که مثلا پی خبر ندن اب زمان شخص چه هنده بو مثلا پر زمان هاتنه هنده کرنی این سر دنیای اما کرده ابی هنده نکیدی چما جبونی که ایشه زمان خو هر دم او کرنه پی خبر دانه رابونه رونشتنه جو قاسی گر امتف حتی کار بگره لبی زمانی گره ام خوی در کبن و زارتی خوازی حتی کاری ایشه بی او که گره ام واهین بکن این ترکی نه و کردی يعني بارا خبر بدن اما مهم بكن يعني ابيازي يعني بار سركيه دي بابه قالك دي بابه يعني جو علي دا در مال اخو در بزرگي خور قبا بس ما نخطب بار او بك او زارك زي يعني بياوي او قدم يعني ما زندبن اما قالك بزمان الدنيا ابو او كنا كي شاغي او زارك شخاطشن او كي خناتكن يعني اما يرو امساتكن يعني جنال بري
hani bak gencime anayım همو بزمان که خبر دن ترکی عند بیان دی عاصم نه یعنی نیو ترکی نیو کردی خبر دن اگه وقت آب بگن چه چه هدیه اب زمان هن ندارم اب زمان هن ندارم هیچ قاضی یعنی جمونی کم دن نبود گرده دی زمان خواه گرده هم خوی دکم والله برای من مناگه خاله میگو هر گله خوش زنی زمان هم تشته که مثلا ایرو مرد چقدر به زمان کرمانجی رو زمان دیو باور او که مرد بیوی daha درد سورنی خدا مرد خوشتین زمان تخمینم ده و کی آوای زیرو ترکی مرد چقدر مناگه خاله میگو تا مرد ترکی نیوی کردی نه خازی سبک کرمانجی مرد نکاره بین زمان چونکه مرد بیوی هوای مزن بیا بیوی زمانه مرد هر چی خوناس کریه زنی ابراهیم جا والله ایرو هر چی دست مرد ابراهیم yani ایرو یا مرد هر دم پی خبر بده مرد نوا خدا زمانه خو تخ اون پلانه سه الا کی مرد وی اوکی جای بینه پیش زمانه خو تام حتی مرد بینه پیش یا هر چی دست مرد داد خده تابی سرملی خودی زمانه یعنی سر دی زمانه دست مرد داد تابی ساز زمان تشکی پر خوشه پر باشه خدا دای مرا یک زمان خو انکار بک خدا انکار کری یک زمان انکار بک زمان که دین قبول بک خدا انکار کری کوله وی مروا آن کم سر ترکی بیشن دره ترکی به علمن او قلی دا گذر درن ترکی دا علمن او قلی دا کرمانجیش بیراده کن جبر ویا و خدا جیش بیراده کن حتی ایوار نمی بک روزی بگر بالای گری بری مرا آل خود زمان خدا دای مرا یا خبر ده. جه شونlar edini normal haber dedi, her zaman haber dedi. Yalnız gereği haber ne dedi? Şartı haber dedi. Şu. Koletiye kabul dedi. Bu millet deme pırrevi koletiye kabul kırı. Jiber koletiye kabul kırını hem de bir durum edane. Yani komple pırre millet varanı, kurmancı, meci, zazacı varanı. Yani yavrum, hatta mera yek ne bekiş kum yek ne bense insan bevdun ne girse, vallahi. Yani yekli bura mücadele kiri, yekli bura mücadele kiri, yekli bura kiri na. Önemli olan merakı bu yek. Çiçek yek nebi, çar perçe kırını mesela çar perçe. Çiçek yek nebi ise, vallahi evi burada bu kişinin, evi burada bu kişinin. Devam edik. Vay çiçek sağlı devam edik. Yine çiçek sadece devam edik. Bir zaman seninle dayı kayı, dayı gerevan burada Almanya'da. İçişadları okulu, hatta şunda Ankavayani penca. Vana Fethullahçı, vana Pırzanana. Vana vernet dikin. Şu penca şunda çiz zamanı dayı. Biraz Ankara 4 hafta 4 derkız. Şu kuradı be. Yani cana Türkiye'de bejin ne da? Yani ev gotuna avandı bejin. Biraz sebep 5 سالی گذر اوقل زمان دایی که خوش زوج بیخه یعنی وانا ده بیجن نه او اینا امام حطیب علاقه امام حطیب سنه گده 5 سالی هر زمان زیدی ترکی تشکی نعلمه مثلا ما بیایی شخورا میزنه که نه امام حطیب سبا امام حطیب نکانه هر zaten İmam Hatip evin zaten van derkisi. Jiberi da ya varın. Ankacı bir işte 5 salı var okulu. Gede kurmancı zanı, zazakin zanı, Arapkin zanı. Çizdi bir Türk. Şuhrat Türk derkisini ortaya. Abi. Türkçe kabul ki Türk kolay.